Ide bagus rai adnyana ane dadi murid tepukine subesing sadar di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Lelatang, Kecamatan Negara, Sabtu 11 September. Setonden tepukine sing sadar di jalan, korban menabrak mobil Toyota Avanza. Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Idewa Gede Aryana ngorahang, pas mobil Avanza ane sopirine teken Stanley Teonata mejalan uli kauh lakar nganginang. Mari neket di lokasi, sopir ane uli Jalan Pulau Irian lingkungan Menege, Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana ento nada melekok ke kanan motong jalan. Sing ninggalin sepeda motor Yamaha Force ane teke uli kangin lakar ngauhang. Subuh pasti tabrakane sing ida ngelidin. Ulian tabrakane ento kepala Ide Bagus Rai Adnyana ane asalnya uli Banjar Petanahan, Desa Batu Agung, Metatu, nganti Plai Bange ke Rumah Sakit Umum Negara. Tim Bali Express ngelaporang.